Check 1 2. Okay. Ngiyabingelela egameni elihle lomfelo wami uJesu Kristu. Amen. Qenne ka rene ke le dumedisa. Ana ka lukutlwa. You are angry. Lekwatile. On YouTube ke dumedisa mo modimo letsa hantle. Ki dumedise le hlakore lena mohlomong ba tla responda go utlwa. Kamona. Kamola. Okay. Are you happy to be here? Namhlanje we are marking 10 days before the elections. And these are the elections of our country. Hallelujah. And I have observed something throughout
when the fever ya the election is started. Ke bone batho ba etsa South Africa a ke tsebe ka Sotho lentswe le right ke le feng, but ke bone batho ba etsa they turn South Africa into a guinea pig experiment. Yeah, or an object that one can use to test himself or themselves. Ke utlwile batho ba bua diprofeto tse ngata hampe ka South Africa. I heard many people prophesying a lot about South Africa. But ke ema mona hoseng ha kajeno I'm standing here today, this morning, that this country will always stand. This country will experience abundance of God's love. And this country will experience peace. And those who, the party that has to win it will win. And there will be peace after that. For life and death is on my mouth. And therefore I choose to speak life over South Africa. Hallelujah. Amen. Let's give the Lord a round of applause. For God loved us so much. So I don't doubt why I find myself living in South Africa. And the South Africa is just a geographical location. Lebitso le right la South Africa ke Azania. The great name is Azania. Do you know the meaning of that? Now what's about Azania? Modimo ya utlwang. God who hears. That's where I live. And when you look at the map of Africa, South Africa, South Africa, South Africa, that is said to be South it is Africa. carrying the whole of Africa. Oh, what a wonderful thing. Amen. So I serve God who moves spiritually, even geographically. And therefore we are carrying the whole of Africa. And that is why this morning we say, come to the table. Hallelujah. Amen. So, it is the day which we are celebrating the Pentecost. And now, taba ya Pentecost, the issue of Pentecost, kitaba ya submission and obedience. It's the issue of submission. If there was no obedience and submission on the apostles, they won't experience the power of the baptism of Holy Spirit. And now, now the Holy Spirit is not an object, but he is a living spirit in the image of God. And it's not an instrument that anyone can use as you like. In fact, he's not even a tool, but he's the one who can use us. Hallelujah. Amen. And I came to a point, thinking, this thing, will change our. We will always say, we don't have to welcome you, Holy Spirit. You are already here. No, we need to welcome him. While we know that he's already here. Why do you welcome one another as you meet? That respect, that honor. Why don't we show him that we recognize? Do you understand me? So, we welcome you, Holy Spirit. I feel excited in my spirit.
Amen. So, we welcome you, Holy Jwale Spirit, re in a our o midst. amogela moya o halalelang We ka hare ho rona. welcome you in our midst, Holy Re a o Spirit. amogela ka hare ho rona moya o Do halalelang. as you wish, maphelong a Etsa rona. jwalo ka ha o batla maphelong Move a rona. as you like in this Ako place. itsamaele ka thato ya hao. Now, when we come to the table, Jwale ha re tla tafoleng, there are many things that are done over the table. ntho di ngata tse etsahalang tafoleng. I wanted to bring my apron, ke lebetse, just to show you what happens Ke tle ke le bontshe ho etsahalang hantle. when we step on the table. Ha re ema tafoleng. Let's read from the book of Acts, chapter 2. A re baleng ho tloha bukeng ya diketso kgaolo ke ya bobedi. We read Acts chapter 2 from verse 1 to 4. Ho tloha ho verse 1 ho isa Then ho we 4. go to 42 to 47. Ebe re tla ho 42 ho isa ho 47. On the day of Pentecost, all the Lord's followers were together in one place. Letsatsi la Pentecost ha le se le fihlile ba neng ba dutse bohle nqalong e le nngwe. Suddenly there was a noise from heaven like the sound of a mighty wind. Jwale hang ha utlwahala modumo o tswang lehodimong It o kang wa moya o filled the fetang. house where they were meeting. Ntlo yohle ya eo ba dutseng ho yona ya tlala ona. Then they saw what looked like fairy tongues moving in all directions. Maleme a arohaneng a kang malakabe a mollo a ba hlahela a dula hodima e And a mong tongue came and settled on each person there. a dula hodima e mong le e mong wa bona. 4. The Holy Spirit took control of everyone and they began speaking whatever language the Spirit let them speak. Mme bohle ba tlala moya o halalelang mme ba qala ho bua ka dipuo di sele ka moo moya o ba buisang ka teng. 42. They went there, they spent their time learning from the apostles and they were like family to each other. Ba ne ba tiisetsa thutong Hey. ya ba apostola le kopanong ya boena They also broke bread and prayed together. le ho ngwatheng ha bohobe le merapelong. Everyone was amazed by the many miracles and wonders that the apostles worked. Tshabo ya wela batho bohle mme mehlolo le meka e mengata ya nna ya etswa ke ba apostol. All the Lord's followers often met together and they shared everything they had. Bohle ba dumetseng ba ne ba dula hammoho ba ne ba teanya dintho tsa bona kaofela. They will sell their property and possessions and give the money to whoever needed it. Ba ne ba rekisa ka masiu a bona le ka mesebetsi ya bona. Day after day, they met together in the temple. Letsatsi le letsatsi ba ne ba kopana hammoho tempeleng. They broke bread together in different homes and shared their food happily and freely. Ba abelana bohobe hammoho ba thabile ba lokollohile. While praising God, everyone liked them, and each day the Lord added to their group others who were being saved. Ha ntse ba tlotlisa Modimo e mong le e mong a ntse a eketseha ho bona. Now, I want us to pause there before we go to another one. Ke batla re eme mono pele re ya pejana. Now, Bibele ka e re bana ba dutse ngalong e le nngwe. My Bible says they were in one place, Ba le kgopolo e le nngwe. in one mind, Ha utlwahala modumo ke re and there was a sound. e re ntlo yohle eo ba says dutseng ho yona The entire house they were seated in ya tlala was filled mona moya o. with the same spirit. Now, verse 3 e re maleme a ka re malakabe a mollo It says tongues like a flame dula from ho fire e mong le e mong wa bona. set upon each and every one of them. Here's an important thing, verse 4. Ntlha ke ena e bohlokwa. Bohle ba tlala moya o halalelang. And everyone was filled with the Holy Spirit Mme ba qala ho bua ka dipuo di sele. and started to speak in the unknown Ka tongues moo moya o ba buisang ka teng. according to how the Spirit led them. They were filled in the Spirit, Ba ne ba tletse moyeng. and each and everyone began to speak
in different tongues. e mong le e mong wa bona a qalella ho bua ka maleme a seng As the Spirit was leading them. jwalo ka ha moya o ba etela. Ho bolela ka maleme. To speak in tongues It's a sign ya presence ya Modimo ho wena. sa boteng ba Modimo in you. It is not a qualification. A se qualification kapo phihlello e itseng. Yes. It is not any form of achievement or attainment. A se phihlello e itseng. It is not even something that we can teach you in the church. Ebile a se ntho eo ka e rutwang ka kerekeng. It is the Spirit of the Lord who has to fill you in. Ke moya wa Modimo o tlamehang ho tlatsa. So you need to come to the table. O hloka hore o tle tafoleng. And on the table, Mme tafoleng you receive things that are set for you. amohela dintho tseo di behetsweng. We cannot teach you to speak in tongues. Re kekebe ra o ruta ho bua ka ditene ho hang. Ha o khalla ho bua ka diteme, If you desire to speak in tongues, ka tla ho nna ya monga tsona. don't come to me, go to the owner. Ke yena ya tla o buisa ka He tsona. is the one who will enable you. Have you ever been in a space where you are praying and praying, Na o kile ba sebakeng moo rapela. and you end up having the groans, nje, you know? O qetelle o sona le mefehelo. You end up sometimes running out of O words. se o sena le mantswe. And he started to feel you in a certain way. A o tlatsetse ka tsela e itseng. And you start to utter things that you don't understand. Alella ho bua le dintho tse wena o sa di Ei. utlwisiseng. Ba re bazalwane le rata diswitsi They hampe. say you like sweets. If you want to see mzalwane mo fe microphone. Give them a microphone. They go all the way. Jesus. O tla ba bona. Hey, o jwalo moyo o halalelang. That's how the Holy Spirit. When o utlwa ho tlatswa ke ena, When you feel His he infilling, places you into a space that you don't o beha understand. sebakeng seo o sa se utlwisiseng. Hallelujah. Amen. And as moya wa show off on It's it. not the spirit of show off. No. Ba re ke gentleman moya o halalelang. He is said to be a gentleman. Now let's read 1 Corinthians chapter 1. A re shebeng ba Verse Korinte chapter ba 12 mean to say we go to Chapter verse 12. verse 1. We go. Christ is like a single body, Kreste o jwalo ka mmele o le mong. which has many parts. O na leng ditho tse ngata. It is still one body, E ntse e le mmele o le mong. even though it is made up of different parts. Le ha di le ngata di entswe ka dikarolo tse In the fapaneng. same way, Le ka tsela eo, all of us, kaofela ha rona, whether Jew or hore Gentiles, na o mojuta kapa o mojenta, whether slave or free, o ya tlangweng kapa ya lokolotsweng, have been baptized into one body o kolobeditswe meleng o le mong by the same Spirit, ka moya ona o. and we have all been given Mme bohle re fuwe the one Spirit to drink. moya o le mong o re tlanwang ho ona. Umoya wam uyavuma, umoya wam uyavuma, umoya wam uyavuma, uthi yebo Nkosi. That's what I want you to play, ne? Umoya wam uyavuma, umoya wam uyavuma, umoya wam uyavuma, uthi yebo Nkosi. Just like the early church, Jwalo ka kereke ya qala, submissive and being obedient, e inehetse ebile e mamela. experience an outpouring ya moya o halalela. Ya ikutlwela ho tsholoha ha moya o halalela. We too, we
can experience le rona re ka ikutlwela hona that same outpouring ya moya o go halalelang. tshologelwa gona ho ha moya o halalelang. But that comes out of obedience and submission. Empa seo se tla ho tsweng ho ineheleng le ho mamela. Moya o halalelang ha tricky ke hore o bina sfila kapo o busy o rapela haholo. He's not triggered by your singing or my your God. too much prayer. But pelo modimo ke modimo wa dipelo. But he is a God of hearts. O tadima the expectant heart. He searches pelo e lebelletseng. Ebe o setlela maemong ao a jwang. And he comes to dwell in such conditions. So just like Pentecost time, Jwalo ka letsatsi la Pentecost, we too are invited in that kind of le a rona space re mengwe sebakeng sona to se. come to the table of God's Re tle abundance. tafoleng ya bongata ba Modimo. Ha se tafole fela empa e a phuphuma ka tseo Modimo a It di is beileng not ho just yona. a table, but it is overflowing with all that the Lord has put on it. And in that space you start to Sebakeng experience seo, him. o qalela ho mo bona. And impilo yakho ya And change. your life begins to change Ngenxa nje yokumoya ongcwele. because of the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Now, Surely, what does the table present? na tafole ena e fana ka. What do you think when you think of a table? O nahana eng ha o nahana tafole? Since ke bona kelelo o busy, things are running. Your mind is busy ya mata. So the good thing about the table, Ntho e ntle ka tafole it represents abundance. e bonahatsa ho phophola. Oh my God. I guess that is why, table. Ke ka hoo tafole It's nang some sort of borders at the end of it. ha ena dithibeletsa tse itseng qetellong. Just like this. Eh. It doesn't have things that are borders like It doesn't have any restrictions. Ha e thibelle letho. anything that is good, that it's not a table. Eng kapa eng ena le ntho eo a se tafole. It is some sort of a container. Ke ntho e jereng It's a ntho. Tafole ke A tafole table, dutse fela le it's a jwang. flat table as it is. Ha ona mo o na leng se ithibelang There is teng. no barrier that is blocking So anything. that there must be Hore ho tlameile ho be le ho an phophola. overflow Ho on it. phophoma hodima yona. Manje niyangizwa. Now you can hear me. Hallelujah. So it's a space of abundance. Ke sebaka sa ho tlatswa. And again, table is a place of Ke togetherness. sebaka sa phokano. Hallelujah. Amen. There's a problem with somebody who sits alone on the Ho table. na le bothata ha motho a dula le mong tafoleng. Eseng wena memo. There's a problem when you come to a place Ho na le bothata ho fitla sebakeng. and there's somebody sitting alone on the Ebe table. ho na le motho ya dutseng a le mong Re tafoleng. le moketeng. Being in the feast, Why o dutse o le one why moketeng? are you seated alone? It is a space of togetherness. Ke sebaka sa ho bokana. It is a symbol of unity. Ke sebaka sa bong. What Paul says Seo Paul a se buang. about we are different parts Re dikarolo tse fapaneng in the body. mmeleng o le mong. And now table represents that. Jwale tafole e bolela seo. Togetherness. Ho kopanela. But again, the table, Empa hape tafole it exposes very quickly. e ya o hlahisa. It exposes quickly E senola ka pelenyana. any form of character of pretense. Mofuta ofe kapa ofe wa mokgwa wa boikakesi. Because it is sitting on the table Hobane ho dutse tafoleng. where things get exposed very quick. Moo dintho di phakisang di ba pepeneneng. So whether the genuineness of it Jwale ho bonnete ba yona or the pretense of it, kapa ho ikaketsa ha yona. authenticity of it, Nnete ya yona. e hlahela ka pelenyana. It is quickly
exposed. Hallelujah. Amen. And now that is why uhambe uyobuza uJudas Go and ask Iscariot. Judas Iscariot. You know, he was exposed on the table. The time a tshwara di-perfume, a re no, morena perfume ena e expensive. No, ene se ka re no, ha o so etsa le It was next. like nothing had happened. But it took the space on the table. Hore ha a dutse That as he tafoleng. was seated on the table, he was exposed. Ah, morena ke nna na. Is it me? And the Bible says, Bibele e re, after the Lord ka morao re morena, has warned them of that, a ba kgutsitse ka he seo, went out. ya ba o a tswa. A tloha kae tafoleng? He moved from the table. O tshaba exposure. Shiny light. Shiny light. Amen. Shiny light. Moroti, Come to the table, man. e tla ntafoleng. Come to the table of E the tla Lord. ntafoleng ya morena. So any form of pretense Mofuta ofe kapa ofe is wa revealed ditekesi, very quickly. o phakisa o senolele. So the disciples were together again Jwale barutwana ba le in hammoho. unity, and the Holy Spirit descended upon Moya them. o halalang ya ba o theohela hodima bona. Where there's unity, the Mo- Lord command a blessing. Mo ho Deuteronomy na says that. le- mo ho na leng kopano morena o laela tlhonolofatso. Where there's unity, Mo ho na leng kopano the Lord command a blessing. morena o laela tlhonolofatso. And if you're not part of that unity, Ha o se karolo ya kopano, it doesn't mean you will stop at the blessing ya Modimo a batlang ho e ha o tsholela. bolele go tlo emisa Ai, ai, ai. tlhonolofatso eo morena a batlang ho e It takes you as an ho individual nka wena jwalo ka motho. to come to the table O of tle unity. tafoleng. And it is those who are in the table of Bao unity ba leng tafoleng ya kopano that will experience that blessing ba tla here. iponela tlhonolofatso eo. There is a corporate blessing. Ho na le tlhonolofatso ya di-business. Ya Ya kopanelo. kopanelo. Isikhona isibusiso esinjalo. There is a blessing of Leso uNkulunkulu corporation asikhulula phezu kwabantu that God bakhe. releases over his And people. there's a blessing Ebile ho na le e Modimo a tlhonolofatso itsholelang that wena. God releases upon you. And there's a blessing Ebile ho na le that tlhonolofatso God releases eo Modimo a e tshollelang. by mere fact that you are in that space. Ka hore fela o teng bakeng seo. Ai we le wena empa It fela lo go doesn't teng fall moo. on you, but just that you are there. Glory to Jesus. Amen. So if you are not in unity Now, how baneng o se kopano? with what, let me bring it home. If you are not in unity in shining light, Ha o ntho e le nngwe le shining light. no one can stop the blessing ya Modimo a batlang e etsahale Ha ka ona kereke ya motho hao. a tla thibang tlhonolofatso ya Modimo that has to happen in his church. Because this is the church of God. Ena ke kereke ya Modimo. And I, as the leader in this church, Mme nna jwalo ka ketapele I ya declare kereke, that this is the church of ke a God. bolela ke re ena ke kereke ya Modimo. And therefore, God's outpouring blessings are always in this Ka baka house. leno ho tshollelwa ha ditlhonolofatso tsa Modimo ho dula ho le teng bakeng And we shall not lack in the name of Re Jesus. kekebe ra hloka letho ka lebitso la Jesu. And let me tell you this. Ke reng ke le bolelle taba ke ena. In that space of unity, Bakeng seno sa bonngwe, we shall be tested all the re time. tlo lekwa ka nako tsohle. All the time we'll be Ka tested. nako tsohle re tlo lekwa. We'll be tested. Re tlo lekwa. You know, the problem is this. Wa bona bothata ke hore You allow yourself for a moya o halelang. o itumella hore the Holy Spirit, I don't know how I can explain ha this. ke tsebe nka e hlalosa jwang taba ena. Kgotso, come here. Ha re dumelle moya o halalela. We don't allow the Holy Spirit Ha re etse so. to push us like this. Ha re etse so. To push us like this. Ha moya o halalang a qala a re isa kwa. When he starts pushing us to a certain direction, Re bona ka re na le seo motho a re tlosang ho sona. we seem like there's something that somebody is moving Then us we from. come this side. Ebe re tla ka lehlakoreng lena. And ha o tla ka mo, As we come this side, ha o tlo stopa moya o he's halalang. not going to stop you. Wa o tloela. He's going to leave you alone. Hobane ha se moya Because he's not a spirit o fastang. that forces himself. Ha
Ha hona ntho e ntenang. Nothing bothers me. Jwalo ka monna a sa itjhebang pele. Like a man who never introspected And a tlo himself phapela motho wa mosadi. and begin to come forward Have you seen on the woman. when a lady o batla ho feta O la bona ha ba kgaitsedi re ya fela e fail. batla ho mo O sokodisa. hlahe moshanyana feili fela ba tlo mo sokodisa. Imagine fela Nahana. o so batla ho etsa jwalo moya o halelela. When the O Holy mang Spirit wena? tries to do that, who are you? Thank you. So moya o halalelang The Holy Spirit, ha se barini he's not a fool and ha se moya o fostang. and he's not a persuasive spirit. Why are you saying this, Naledi? Hobaneng o bua ntho ena? It is because everyone Ke hobane batho bohle is at opportunity ba monyetleng hore moya o halelang o that the Holy sebedise. Spirit might use you. Eish, nahana fela re le so. Imagine us being like this, And re sebediswa ke moya o used halelang. by the Holy Spirit. Nahana fela o etsahala. Imagine what happens. So re setse moya o halelang baruti ba profeta ba apostol. We leave the Holy Spirit for the pastors, the apostles, the a swa rona. prophets. It's not Yena for kwa us. rona fela ha re le ka hara space mo re utlwang ho le monate ho le vibe. It's for us only when we are in the vibe area. We cry, we wipe, and we go. No le monate. It was nice. Ho utlwile moya o We halelang. felt the Holy Spirit. But when I come and say, Uri, Ha ke tla ke re, what did he say? zero. Nothing. But I want to tell you this. Ke batla ho We are bolela taba kuloma ke. every day. He speaks ka We are nako tsohle. guide every day. Wa o kaeda ka nako tsohle. When you are in a space sa hore morena ke batla utlwa ho wena. Ha o le sebakeng sa hore I want to hear you, Lord. He reveals himself. Wa itlhahisa. In fact, Hantle we'll talk. I will preach about that ke sometime. tla rara ka taba tsena kgetlo le tlang. Re bana ba Abrahama ka tumelo. We are the descendants of Abraham by faith. Now, Jwale, ha re le bana ba Abrahama ka tumelo, being his children by faith, rona we are not the descendant tsa Jacob, tsa Esau. Rona we are even hantle brothers. re ba ena. Re bana ba bo Isaac. We are brothers to Isaac. Okay. Hobaneng na? Why? Isaac Isaac represents the perfection ya moya o halalelang. o emetse phethahatso ya moya o halelang. Abraham eo re leng blessed through him. Abraham whom we are blessed ka yena. He is not perfect. Ha phethaha. Mara re hlohonolofaditswe ho tswa ho yena ka tumelo. But we are blessed from Mara him by rona faith. re bana ba bo Isaac. We are the siblings to Isaac. Isaac ke mang? Ke ngwana wa mang? Who is Wa Isaac? Abraham, Is akere. the son to Abraham. Are you aware that Now, Abraham was involved in battles? Abraham o na le dintwa. Jacob and Esau were involved in Jacob and battles. Esau were involved But in Isaac has never fought even one battle. Hobane moya o hallang ha lwana. For the Holy Spirit is not a fighting spirit. Re tla bua ka nako e nngwe le. We shall say it one time. Hore moya o halalelang. Holy Spirit Ha se moya wa ntwaneng. is not a fighting spirit. Ha ya foste dilo. He doesn't persuade things. What is the spirit of unity? Empa ke moya wa kopana. Which reminds me, E nghopotsa when Christ says ha this, Kriste a bua a mantswe. re netefalletsa, a re, look, He says, "Chef, I have overcome the world. ke hlotse lefatshe." Think of that. I have overcome the world. A re ke hlotse lefatshe. A ke so kopane le piece of this verse. I have never met a piece of Everyone this in the past. that says this. Ah. Go tse fetileng.
always it's in the present e tense. dula e le lekgathe le I have jwalo. overcome. Ke hlotse. A ka hlola batho I did not ke overcome hlotse people. lefatshe. I overcame the world. And the church began to come together, Ya ba kereke qalella ho kopana. and they were sitting on the table, Ba ne ba dutse tafoleng. continued to stay together. Ba tswela pele ba dula hampe. Ba abelana di resources tse ba neng ba na le tsona, Sharing all the experiencing the resources. power of the Ba Holy Spirit. ikutlwela matla a moya o halalela. Ha e bona le ntho eo Satane a batlang hore re seke ra ba yona kapa ra ba le yona, If there's one thing that the devil doesn't want us to possess, is coming together ke ho kopanela hammoho. and sharing among E ourselves. be re abelane ka hare. They were not just coming together, Ne ba sa kopane but feela. I believe they were coming around the tables. Dumela hore ne ba tla ditafoleng. Now, what does that say? It means these people were having a common purpose, Seo se bolela hore ba ne ba na le sepheo se tshwanang. sharing meals and resources. Ba abelana dijo le di. And when that happens, Ha seo se etsahala, we experience the fruits of the we Spirit. experience ditholwana tsa moya. Healing in Lerato, tumelo, mamello, long suffering. I experienced that kind of love last week. Ke ile ka bona lerato leno beke e fetile. A ka kgona le hore ke itshware. A ke motho a rata hore ke bapatse hore thank you. I don't normally advertise gratitude. But a ka kgona ho itshwara. I could not. Ke itshwere Sunday. I only heard it on I don't know, Sunday. ke postile neng ko groupung hore hey, thank you so much. It was a wonderful Mother's Day. I couldn't hold myself. Ha ke a kgona ho itshwara. It was because of this word, Ke ka baka lakajeno. la lentswe lena la kasheno. Today's day. Okay, I was talking to the hospitality team, Moruti na bua le hospitality. and I said this to them, Said to them, that guys, do you know that I know your character, ke each one of you. a re ke tseba semelo sa lona kaofela hallo. Okay, let me tell you. Re ko bolelle. Me Francina, Ma'am, o tloha ho wena o ya kwa, from you to there, ke a le tseba hore I le know jwang, all semelo of sa hao you, se jwang, how you are. o thabiswa ke eng, What ha o thabiswe makes ke eng. you happy, what does not make you happy. O bohale ha kakang, ha o bohale ha kakang. I know those things. Ke di tseba kaofela taba tse. Hore ke tsebe ko bane ke a le rapella It kaofela. is because I pray for all of Ha ke sa tsebe lebitso la hao ko rapella ka your character you. I or pray for you according to your mo character ratang ho dula teng. or where you normally see. When I close my eyes, ke a tseba hore mang o rata ho dula Ha teng. ke kwala mahlo a ka, I can see who sits where. Nako nngwe la ke lora ke a lora hore o dutse kae. I even dream about where you are seated. Have you dreamed being in church and ho etsahala Now, dintho? kile wa lora o le ka kerekeng and things were happening. So I know. Now, ke a tseba. Then why you know this kind of things? Hobaneng o tseba dintho tsa mofuta o? Hona le dintho tseo moya o halalelang will reveal to you. There are things which the Holy Spirit a ka o But senolela him tsona. revealing, it doesn't say it must be a show off. Empa hore a senole ha o bolele hore e tlameile be So show as off. I say, I couldn't contain the joy in a when we were celebrating Mother's Day. Ke sitile ho tshwara thabo that I have ha re keteka Mother's Day. Moruti Stole, it was an amazing E ne day. e le letsatsi le I'm telling you, makatsang. brother. Ke a o bolella. Give yourself a round of applause. A ke le ikopele You were matsoho. beautiful. Ne le le batho. You were beautiful. Ne le le batho. When the church comes to the table, Ha kereke e tla tafoleng, so much love is experienced. lerato le lekana le a bona. Now, here's the thing why I bring this. Taba ke ena hobane ke It tlisa- is because it is in that space. Hobane ho sebakeng se- Mo moya o halalelang, where the Holy Spirit o unlockang the gift moruti. unlocks the gifts. Because
the moment you start to do according to the Spirit of Hobane the Lord, nako eo o qalang ho etsa ho ya ka you Moya wa touch somebody's life. ama bophelo ba motho eo. God changes your life. Modimo o fetola bophelo ba hao. Allow Him, Mo dumelle. as you come to the table, Jwalo ka ha o tla tafoleng, that He do as He wishes. mo dumelle a etse jwalo ka ha rata. So you just need to be careful not to lose the focus. O hloka hore o hlokomele o ska lahlehelwa ke tsepamo. Because now the enemy wants to bring that kind of a division. Hobane sera se batla ho tlisa karohano e. Now, as I say that we come to the table for the purpose of unity, togetherness, and love, Ke itse re tla tafoleng re tlela ho kopanela lerato le ho ba nngwe. I spoke about pretense earlier, but be careful again. Ke buile ka boikakesi empa hlokomela hape. That if there's no common purpose while we are still sitting on the table, Haebaneng ha ona sepheo se tshwanang re ntse re dutse bickering start to take place among ourselves. Backbiting, backstabbing. ho sebana ho etsana hampe wa qalla ho etsa. VJ vote lost practice. I ke mothemme bana ba ma 2000. You start to experience lost practice. Qalela ho ikutlwela ntho e. Puo tse sa aheng tse senang substance. Dipuo tse senang mokoko. Ke ha Jesu a le siko, ke ha moya wa Modimo le siko. It is in the absence of the Holy Spirit. Such things the enemy brings. Thonyana tse jwalo sera se. And you begin to see competition among the ministries. Qalela ho bona tlhodisano ka hara ditshebeletso. Choir bina mnate, worship team tlamehile le tukise beke tlang. Prepare next week we Ba hospitality ba thapelo no. Enemy brings such divisions. When people are not led in the Spirit of the Lord. And Paul says in first, as on the book that we have read, we are all part of the body of Christ. And we need each other. Now, here is the issue I like about the table. Table, even if you move it, it doesn't change its shape. You can shift the table. You can take it out from that room. Doesn't change its shape. I guess Holy Spirit interprets to you. What does that say? I don't know. Now this month we want you to be an usher. We don't mean you cannot preach. There's nothing that changes. You remain the Khotso. Now he is an usher. Yes. You cry and cry and cry. Was leading worship. That's a whole worship today. Maybe we're excited and then next week no, I go back to the keyboard. You didn't change. The gift is still there. It is expanding, in fact. Because we're able to bring more on the table. Hallelujah. Amen. So you come to this table of the Lord. You bring something and you receive something on the table. So table doesn't shift or doesn't change. It remains what it is. You're who walk away all the time. We are the ones And Judas is a good example of that. We walk away. But Jesus is still seated on the mercy seat. The Holy Spirit helps us all the time on our gifts and on our talents.
Jwalo ka barutwa when they received him as the disciples or ba receive the gift of speaking in ba tongues, amohetse mpho ya ho bua ka ditema. we too we can receive. Le rona ho ka ba jwalo. And when it comes, he empowers. Ha fitla wa re matlafatsa. Today we can come to the table Ka sheko lena re ka tla tafoleng. of God's abundance. Tafoleng ya bongata ba Modimo. So we experience spirit of unity Jwale re iponela moya wa bongata, and power. moya wa ba bong le matla. When community comes together Ha tikoloho e and kopana, sharing their resources, e abelana disebediswa. there's always a blessing on that. Ho dula ho na le tlhonolofatso. I give you ka manipulator somehow to get money or any resource from you. I'm not talking about I'm talking from a point of genuine spirit-led alertness of seeing a need ya o mong wa bolona. ke bua ka moya wa ho bona nnete tlhoko ka hara batho bohle. Ha ke go tsamaya o lo rekisa ntlo nna I o don't say qeta go moo, and sell your house. o bo re moruti ke tlisitse tjhelete ya ntlo ke eng. And say, The yes, next the moment ha ona money moo o moruti. dulang. Hosane you don't have where you stay. Moya ha llang ha stupid. Holy Spirit is not a fool. Lord, I pray for 10 million. But in your head, you have a plan of 50,000. O rapella 10 million empa na le plan ya He won't give you 50,000. that. Modimo a ka se etse ntho. I told you last week, is it last week or week before last? O jwetsitse beke. That, you know, I had a need secretly. Hore ke bile le tlhoko. And the moya halang a sebedisa motho. And this guy comes and voila. And he used someone a fitla fela mmaka. Naka tlatsa ka 65 cents. I only feel I it. receive 4,300 and something. E shota ka 65 cents. Fumana 4,000 Naka and tlatsa ka 65 cents. I've just filled up with 60. And when you proclaim, you don't announce this. How bua taba se? Satan ha thata. Devil is not happy. Tsampotsa moruti story. Go and ask Moruti After story. he said that, the attacks tse tlang ke tse jwang. How many attacks comes after you say? But moya halalela But the Holy Spirit comes always and o protects dula us. a tla a re tshireletse. Comes and takes O us dula a tla a re to a space of a re bountiness. isa sebakeng sa bongata. He comes. O dula a tla. It's when you are at this table. I'm about to close. Ke a kwala jwale. So as you come to the table, Jwale ha o tla tafoleng, moya halalela the Holy Spirit always Ka nako tsohle. fills us in. o dula a re tla tselletsa. Table is set and is available. Tafole e beuwe ebile ya tholahala. Yours is to come to it. Wa hao ke hore o tle fela. Into engiyithandayo ngoNkulunkulu What ile I love about God is akaswele ukuthi angasebenzisa. it doesn't need whom he can use. God always is having someone. Modimo o dula a sebedisa motho e mong. God is always having someone. O dula a na le motho a ka mo sebedisang. The question is, are you available for Potso him? ke hore na wa tholahala ho yena na. Why? Because Holy Spirit didn't just stop at the Pentecost, Hobane ha emisa ko Pentecost but he continued. empa a tswela pele. Here's the funny thing, or the example that I want to show you. Mohlala o ke batla ho bontsha ona ke When ona when wa December. Paul, by the name of Saul, Ha Paulos ka lebitso la on his Saul, way to go and a le kill tseleng e leng bolaya the Christians, ba Kreste. the Bible says for 3 days he turned Bibele e blind. re ka 3 days fela ya But ba now, fofa. here's the amazing thing. He Talk turned here. blind. Ne? O fofetse. But the Bible says, Modimo wa shwe na ha jwetsa Ananias. God Are says o teng Saule, there is Saul. o busy, He is busy wa rapela. praying. Now motho Now this person o na tseba hore o na le Modimo. knew that he had God. And o na anahana hore ha tsa bolaya ba. And he thought as he was killing these ones, O bolaya ba Modimo o se. he's killing of the foreign God. And now after all that, Ka mora tseo tsohle, Ananias ha when fihla a mo beha Ananias matsoho. arrived and laid hands Bibele on ya ka e re a spent a few him, days Bible says he spent le ba few Kriste days ba neng ba le with moo. the Christians who But were here's the there. funny thing ya But mmakatsa tabeng. Taba ke ena that is E amazing. re a qala a rara ka He matla. started to preach in power. Awa. The killer. Molai, He began to preach in power. ala a rera ka matla. O ile neng college When man? did you go to the college?
What was the guy revelation ya hore a bue so boldly Where did ka he get the moya revelation o to speak? halalelang? Ka sebete Tate with the Holy batho ba Spirit. pholoswe. Hore batho My ba- Bible says when he left there, went to It's- Jerusalem. Ha tloha moo a ya E re ha a Jerusalem, kena Jerusalem, as he entered e re Jerusalem, bazalwane ba baleya it ba says ipata. Christians started Ba to ga ba tlo hide kopana le themselves. ena, e ke Say they molao don't want to motho. meet him, he's a murderer. Moya o halalelang But the Holy Spirit, ha a fihla ho wena, when he arrives, o fetola ntho e nngwe le nngwe e batho ba e he tsebang ka turns wena. everything that people knows about you. Ke re moya o halalang I ha a am fihla saying when the Holy Spirit changes everything that people know about you. fetola dintho tsohle tse batho ba di Ankhathale ukuthi what I you don't did, care o entseng, but when Holy Spirit empa ha comes, moya o it halalelang, changes all. o fetola tsohle. I remember this. I was a boy. Ne ke le moshanyana. It was a moment of night prayer in Sebokeng E ne that le day. night prayer Sebokeng. Then we were talking this thing I shared with you guys Ne ke bua ntho ena ke. that what happens with somebody who was living a worldly life Ho etsahalang ka motho a neng a phela bophelo ba lefatshe. and moruti ba mo hlabile kapa ba mo shapile o na le seka se tshabiyang se He seka. had a very bad scar. They had stabbed him. And that question was asked, "Jwale motho o, ai, ho etsahalang?" Now what happens to this man? I said to myself, Ya ba ke re nna, moya o halalang Holy Spirit is able o kgona to turn ho that fetola ntho to eo be something e be ntho that fits so well with your physical. e dulang hantle ka tjhebeho ya hao. Think about what I'm saying. Nahana ka ntho e ntse ke bua. Anything that Eng kapa eng e we thought o le lefatsheng, you got it while still on in the world, o tla ho Christ, you come to Christ. ha se something o ka e tlosang. It's not anything that you can Christ move. o na le bokgoni Christ has got the ka moya o ability with the halalelang Holy ho Spirit fetola seo to turn that around, e be ntho o tshwanelang re se to ka be nna ra o botsa something dipotso. that is good for you, and you might not ask questions. O se ke ra o botsa We dipotso. don't ask you any Re o questions. bone o We tshwaneleha. see you worthy of Re that. o bone o We loketse. find you worthy Hobane o apesitswe ka moya o because you have been halalelang. When he endowed with the Holy comes, Spirit. Hafi He covers all sins. o kwahela dibe tsohle. Now, I believe it's not covering only, Ke dumela hore ha kwahele but fela, He melts them away. empa o ba etsa ba hlokomela. No, ya monyela. Okay, Yeah. they sing. Ha tle a re cover He fela moya doesn't o just cover us. but He comes Wa feel. and melts away. Ebe di a monyela. O sa le o e batla, ha e sa le. You've been looking for them and they are not anywhere to be found. O tlo o lakatsa go tlela bophelong bane. You wish to go back to O tlo that sena life takatso ya bophelo and bo. have no desire for that. Hallelujah. Amen. Rona ba pholosweng ka nako ya Sam London. Those who were saved in We, those we days wanted to listen only to gospel. re batla o maela Ke ka mo a tlang ka teng nako That's how nngwe. he comes. It doesn't make sense, but it happens. Ya etsahala. You know, those who ba tsamayang le nna after Sunday Those church, who walk with me ka mora they Sunday church, know hore a ke batlo utlwa next. ba tseba moruti Ke batla o thole hore tu. ba tla silence. Ke nna le moya o halang, we connect like that. And the Holy Spirit, that's how we connect. So mo dumelle a dule ho wena Allow him to dwell in you. o fetola. He changes. But it takes you to come to the table. Empa hora o nka o tle tafoleng. You know, the table doesn't allow things to sit under. Tafole ha e dumelle dintho di dule ka tlasa. Ntho e nngwe le nngwe e beuweng ka tlasa tafole e Eng kapa eng patilwe. that is under the table is hidden. Ke sheba tlasa ditulo ke etsa tjena. I'm looking under the chairs. Hore ke eng e beuweng tlasa ditulo. What could have been placed under the chairs? Everything that we love, Ntho tsohle tse re di we ratang, put it on the table. re di beha tafoleng. Hallelujah. Amen. Let's stand on our feet. A re emeng ka maoto a rona. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ke moya wa matla. It is the spirit of power. I want to challenge you. Ke batla ho phephetsa fela. You know, you stood up with your feet. O eme ka maoto a hao. Ke batla o tle o tlo bua le yena o mo experience. Just come and talk to him
to experience. If you will have to come alone, Haebe tlamehile o tlo le mong, it's fine. Let it be. ho lokile ha o be jwalo. I want to come and kneel here on the pulpit. Ke batla o ko tlo khumama pulpiting. I tell you, I get to go in. Hey, give me say it's It's a serious work to be. but it's a